Бүгін жұма 4-жыл 2025 жыл. Жұма намазға баратам. Как тақуа адам қатары қалтырбайым да жұма намаздарды. И бешмал намазды қалтырбайым. И вообще намаздарды қалтырбайым. Иншаллах, машаллах. Қандай погода екеніне қарабай, күн ысыйбы, же борон чапкын болобу, же чықыраған аяздуу болобу аба ырайы. Ошого карабай дарат алып намаз окуган адамдын көп күнөөлөрүн Алла Таала кечирет деген хадистер бар. Албетте, чоңулөрдөн башкасын кечирет деген хадистер бар. Демек, надеемся. Ошентип жума намазы өттү, эл көп келди. Пока бешмал намаз окубайын, эч бир соопчулук ишин кабыл болбойт. Хоть $1 000 000 бер, деттомго. Растратагана болосуң, сооп таппайсың Аллахтын астында. $1 000 000 соо кеткенде кетет. Хоть миллион жакшылык кыл элерге. Сооп таппайсың. Только растрат болосуң. Пока намаз окумайын, бешмал намаз.